Bonkrata no de buy no. Eti Asutifi North. MP lawyer and an Nekasaye. And a lawyer lawyer Akwasi Jemfi Buadu. Okay. Mestre Omunchwa Kasane so. Omunchwa so. Sa contradictions in your doors. Is in chain of Omunchwa Kasane so. At least that's me copy honey your frame and yeah. A man semna ye bebre. It's a beer not no cribble bay, but unse accommodate the way can we? Because I don't know the and from some pemudia. And so dear drones one children so I see go. Oh, no, sentina or the crater Pia Bonten. Once a Moses or share a year communication per year. Is it communication is best written? It saves you a lot of contradictions. Tell you what to me come one day. What one is ultimate train sound. And now, one question will be Sahanum. More especially once I need power say Casas had a mount. Maybe one Casa Musu said tobacco so our hanum. Question you be so lawyer. Say Mpintia. Obi some different question, baby. No, can be any lawyer, any dear. But I said from Enra Yane Banadier, or non apostle. Kasana etina make us a year, make us a no what you can't be that. Etina make us a minute not coming here. And can a statement or the buyer should deal with it. The academy is serious. Because the Amino Yadrin say, no cren walker, no creba coupe. Oh, Nanetina make us a no cren, because I say, who's a man can say beer and truby over, but make us say, and from Swabe Bacasanimu. Said a wakase, Casano, and then any pabacos na casa. And Pinacasa Muacasa. Asutifi South MP akasa says a lawyer so ekasa who says o tie a lawyer eken now the compare komo enura MP ni oman kwabra santedi ye na wo tie nkomo a onam kolenzauda any OBAD ya ubenya loopholes Erastus Crowdy obeka ni pen say machine ni nasam na oka no kure enim so tell make us ni nyina de kakrata na kaba bonte de akre nyina nya sia de asem na sia de phone from no tutoma no ba bia no kure de mfa no kure ne ento because the idea ahomete na eye wo mu yesem ye betino mam na sebi sempene fo bedie ne mu am yakọ kese na se kwa wie ni se de be ha adwen kwamre betimi afa so betimi deal with the situation no kure se MP ne sa wo ne course nim no kure se ne se ne course na bibia eye akua nim na we aka de na German for so by 65 million euros and pana make us a form hwe ba bia Nyankopon hira German man na dru ne ba bia odo makwa kopem na 65 million euros enye seka bia na nyesika bia enye hu kra na soja na jabende obi na de boawo tuka sa wonya and anu ya we senka o school Germany na fees ni sen oh say a block account ni em say nipa ba ko mo be 12,000 euros yeah and na obi mine watch cheese ka system and na make ba bia Nyankopon hira German man na dru no so ba bia Nyankopon apagya German man no and now omo mpanifo a adwin wo man ho when was the last time on my Ghana yi 5 million Ghana cedis grass edit said mo na ye obi aka ye obi de oh that's what me can ni binti na make us me ka say nyo me see ye na mo ba bia Nyankopon sa 72 that's what mam 2 Ghana cedis to visa me ginya me say nwi eh eze wani nso hwe me ka say me ni nso hwe na mo bia nya me do na ba ni wo ba ko kra de ketwa ode kan we ni enko tontinum jema mana ba ye Ghana Adom ene e mampani ba ye jema mampani ba wa mane sapan so ntimi mama mampani ba ma na so na o man sapan be jiro se ba be cha kena wasa na be ya kwetene papa ba o nya be so ade 65 million euros some ne boa Ghana ba se be ya ena I komo na odi ye say IGP a hye sia de fo enya hwemu emfa ho sa hwediem disturbance na ba no IGP a hye sia de panipa enya asem se sie na onhwe asem ne hu ba bia asem no ne kese nti ana se ebia na dwen se hwediem no bi bua fo mo so oh de wo se obi onim sa epomo bia no ebeti ase de nti a empanifo fa asem so menyini say because of the Naimos for them ko attack basically but because sa area any dimbia esebebe mu no say bia of national interest of national interest but because krona nkasemu no any dimbia epiepie no eponum ho no epom any dimbia epiepie na say eponum hu ana that is it ehore de I want obi abeka cho we police ni kwa na we police etia me bepem ne kwa me say na me de etia no so report as no ma ehwide police for no
Omchi galamsey for. Naimos when omo adwuma no sa na tie baabi a ombeduru bia jurisdiction na omo won no omo chi obi a na enu a na dia bedu baabi e de president Kufuor was me kan sa asem ese police commander atene kroma ye hwe han ama konongo ye tu galamsey ama bedu ka akwan mu ye chi obi ye galamsey se fa koma the same police commander na si ato ye pangu dem do me say ni panity krom wo a police for no mo tu wo omo free wo omo te wo omo nim ene ye galamsey na abedu kwan mu ye kwachi obi ye galamsey se fa ton koma nipa na what na say hwe han na say or no say deal with the person okasa na say police for ni omu gidi na gidi won hefa a police for on be catch say galamsey ko so munim in the mining communities no police for no on be catch say o munim say galamsey ko so on be so me catch say o munim say galamsey e illegal o munim say bi ye illegal aban to so sa o munim say aban be so to so sa e ya police for be to so sa na kwasi wa hwe ne say omo efiri nkran a o mampani eta o machi minister ta o machi ekura na akwachi nipa ye buru o mu nti ono na otisa bi ohwide mo na odi police ye mana tare tu ye mfa bi nka ho a eja o hye hoyi o wa ano ewe ahoden bi a obetimi di achi obi etika we ne ko joma ko betimi achi omo ke no kom de mo ko betimi ahwe mo so wo ade ne ehu enye mi se ka we no kom de sa ni patu ni jama omo a so mo fo mo antumu a ko mo hwide police fo betimi ahwe mo so ye wa sembo no po ana wontimi nchi ma de mo betimi ahwe ne so ni chimpo krase eden na ne hwe so na betimi ahwe yankoya ni mu a yankoya ni nana yanfa delegate abokata nto aso the German for the so ni abada abokata mpa o 65 million so ye ni ska de ye ni ska na kasa kura so nyama ye ne o ye ndesa de wa betu din afi ansa na omo ekotena se omo bedwa fie na omo ahwe so omo be release aba wa betu din so hu ai say opani bi wo hono mo boy yi ase a na wa bebo afode anaso wa bebo nso a ebi wo no ma gise ekiri na wakwa akwaji se tere bia so ntia se ofrema na dwoto se magi sika na mdi mirika ba no me dem sika ade ache so de akoda adwen chira kada bibia bebo mu a we say okay we dey ojo waje eti German for mu ano so ewa ha no ne man pade Muhammad onsa atu onsa ye mo je wo chia chia fefe so ne efe na akono wo mu ye se ayonkofo na mpanfo ehye mu kena ewo Ghana na Germany etem no emu akono kra chen em se 65 mi se current na papa no ba 65 million current no buy o se omo nyuma bebre omo mpani no omo kan VW ni ade a omo hyase se omo ye no omo mehye mu kena na yenye ni yie ye woni ma bebre ye mfa so de betime nya wo de bebre tira meka so wendie 65 ne wo fam palt no o se nya akande bebre e de free Germany memo o hwe Ghana fo a de won youth age ekobo bra o Germany aboma Germany man tumpon pa enye so ne 65 ye omo de ebre ye na SML Osei adwuma bi enu na make na SML for enso na babonte betu dja se OSP smo be kan no kontompo se twom no so mu hia kontompo ni ba akokra se ikise japenda SML for oh jigabo kata de kenka o kata fa se etos miensa oso mu hia be ma konkonsani kontompo ni se OSP da asmo kanyo se uro do brother sem no creba kuba no creba kuba ni asa oso kan ni to se Ghana for mo sa na nim se enra ewo SML asemi ya ho no wache head of legal and quite why ti penipo hwe emransam so Ghana Revenue Authority ache no listen na SML na OSP so obo adwumo na na so onya hwe okay ya me man adwumanti no nipa man adwuma so obo adwuma se ntimi kafe me man adwuma nipa awakọ omo dem akotu omo nyoma ne ehun keka ho omo oso ofre omo nye ayi former finance minister in Kwana so ofre no mai eno kra so oso obema omo de naba me man OSP how many years ni we the oba so otwa mfie miensa kra na ekire o yeah so obe we na adwuma by 20 obe we na adwuma by 2029 no nya 7 years no Anti yeah. Ti fisi abesa mi na twemo. Okay. Pa kire say. Mpesa me kire so oba mfinhia na ya twem afi bia so nya budget na so kire so oba ya kire so onchi obi a. Me nka so onchi obi a me say enye ne chia no eni. Me nya ne chia. Sika ya spend no office no ho. Visa vi mfa so man no enye free office no.
one no cross OSP by no ama corruption so atiana so no oko public accounts committee uti enyo no na me peti yeah osi ni sika na yede ma na nso no bia obi na man pedi kwase ni sika so na sika beso man pedi kwase ni office sika de ba no office crime sika ne so no na say yemfa yefunu pan sha na me say man pedi ni ote sika ni nyina so osi ni wakwasa pren am ye twa man office enso no na wo otwa bia ma na beso media le ba ko peda me say ye wa atode general man mu a wo mun ka no kore Wontumi hwe wo nwanum kan tense me nu nwa na wo NDC me nu nwa na wo MPP mu why bonem to ru court etiyempa obi a odi huma be hye amanfo mu eba corruption ho a etina me bi sasa me pass OSP bae no yemfa eye omo bu corruption nkontabu yi yemfa omo krata wo do mo de aba no ne yewe se ampa se OSP nye sika awaje amaye o oba ye di hu bi abehye Ghana fo mu say yenye corruption OSP Azumi office 5th August 2021 kise jabe na kai to be honest me person my 5th August 2021 me person my personality but some share the office ni na anya kwa watwa mfie nan ye to be the office as a whole say office ni say ebeboa me akwati akesa hye proye kankan dream die na me ka say free bra office ni ba nan pa na yemfa obi antrum dia me kwa me tunu ka me say me person me kontu na me say yemfa Transparency International for report say na so far is I should be adama corruption ni ya say e free bra OSP buy no corruption index no Ghana tina pen etesen e de hu bia be she Ghana form say eh oje bribe a obi di OSP abachi wana am I it you say best can I spend so no ene it wo ye den to come mo a omo esusu say yen se den hu so mfa so dinka yen tu na me from day one am kind and am can say some way I said the premise of OSP na you bad na you political yes me can dey be say President Kufuor nya the papa ntino di OSP ne buy what the boss would be chiri NDC for and the bebu kamu one farm must be fighting corruption nti anye ye dia yen mfiri o and an to ye den because social transparency international for reporter baby enu wa Ghana ye corruption fight no ediye omo so a omo di mu first no so gusu di first omo di first sa ye nko sa omo ho and aye enye se bia OSP ba ye Ghana be ka first and corruption fighter ye ko ye dem ho ye nko ka ho na bia ne etim na etim ye ko so ba ko ne aba fom ba ko ye ko so ba ko ne aba fom ba ko ebefu asa ye nko ba bia nana ko anim sika say ye ne say ko anim you fine see be say sika sa see hu ne first ka je etina ma German Bible hu say hu ne first ka je o ma 65 no oba wi ahye ne mu 30 pe na aba at the end of the 4 years na 35 na aba ye nto so na isa 20 years na so bo adwuma o atoni gina nya de keto akra sem no ka say owura edodo kweko so ka wona obo mo ko adu akonta mine sensem bi ono no general manager e ma akonta mine yes papa say OSP ngibedi no OSP atoni gina so wajai no na oba be dia dance de amo mine no dance no obedi ni nti so be dia dance na pa be bo wunya no obedi dance tiache ma Wontumi ni akonta mine for tino atwe na say we bargain na minim say bargain dia but not yes ni da bucket abo amane say be ka bi na minyawo ana say then yes ana tie no what's in your details open the say nche no aye press conference bi oba because if say papa na complicit e wo ade a wo charge eye chema Wontumi ne company na ehun ayamfomso okay ana se ne ho bon mu a menya sure say the adanse di opeso di enti ebeja SNT okay so sometimes to the be sure dia na bia na ya selective okay so sometimes to the bia now unless maybe explanation be o e bia na ya complicit ne ma bia ba ya complicit ne say wo evidence bi ye betimi aboa oman no person the evidence ne beba so ne obeka wona ebo mo kwadu no because okuta adanse dia bia etese obi di oman na wu ya pesa dance ne be mampani for me di boni pakro kwadu a the fan so be kan ni pa bonefo a ebo oman from yes and so gitum say afede me na me ka say dance me famba my cry some the dance ne be ba ne ebo kwadu aye I know one aspect another aspect is when say maza ade ne de jane kankagum na yenya wa me anya yi o say the papa no to okay say obi accuse former attorney general say na oko ese no say oba be ma
some testimony be. What attorney general dey? No try me anasa no way. Jakpa sam na make. Japa okay. So kai sa say. Yes, make. Say no so person be kan sim bi. Yes. Na nka ofa so na ne. Yes. Okay. Yeah, make. I don't want to expect. Say hope na ekon. Okay. Yanko yanu. Okay. Eti MP e me a. Eti MP ni so asem wo hanom. Hwidiem sensem no. So the bucket e dey aba. Young man. Daily guide the bucket no. Now the insight the bucket so endiem. Osei Brian a champion vows to adopt voter regime NPP. Brian champion. Everadi nyame. Or adopt you more kwan be. Also dia onya abotre ma no. Ne opa ya abotre. Se onya GNPP voter regime no wia. Afei voter regime no obeboam na be ka NPP stronghold no ho. Osei ade pe ba ko pe no hia. Se NPP delegates benyan mujidi ato abade ama no. So me to Frank and from 2028 elections. Party no akora ni mu ano. Eti the bucket so na mono Nsem. Eti ese manfo a efa kwati kwa so di niam afriga na kɔ no. Ama o man so boka pa nana. Kwati kwan so di ani o masa. Oh enim ese faga for na unim ko no. Unim faga go. Dabi o. Okay, food and beverages for no. Yeah. Nam kwati kwan so. Amanfo nam kwati kwa so Ghana suffering revenue leakages due to smuggling activities. To say amanfo nam kwati kwa so so mamu niema de free mamu ekɔ amonone ya omuntwa hoto no. Enya de keto akwanti panfo mo nimra so. Se be yebetimi atu eno so sa. The east side the Bokata no. The overseer the Bokata ensunie. Oh, what the ora Ebeneza Kwaku Ado. Mrashe bedwanima Adjei wo Asutifi North. Efoniaba. Osei Asutifi North MP denies inciting mob attack on Naimos Taskforce. Ti Asutifi North MP ni so na kasai. So donyame. Semrante ko onim ho hwe. Oso onim ho hwe nana. Onim ho hwe. Omo ye hwe mu nju de ye ntwen. Oso onim ho hwe. Nana oye send ne oye bampo on oye bampo kaden kam we ne so eti na so na ka say Osei we need concrete action against breast cancer, not just slogans. Eti nana oye bampo oye deputy chief of staff in charge of administration mampani atena ye and Osei sebi enya no fafa keke ene ekun editia eye breast cancer ye yan hye papa betimi aboa am yetimi di eso enkunim the overseer Akwasi so boduam na minni komo we